Deputy Commissioner Kariboi District u Abhilash Baranwal u Lukalar Hakamat kinangilam ke RBYF sing kami unpen pena ban no yakas result tungkam lembaga district selection committee ne ka DSC bat ru lakular ba unpen pena syuti no yakas autorik manla usnem kabadi kasing kapang jong Kariboi kablayo yara ka jong district bapura ka autorik ujeliu usnem kakanai spa kenai puar Tangi nakaliang ka Ribo Youth Federation Central Body aku juga pun ka Employment Cell hadin bagi laya thir tai sani bha harkat ka jing ajumut jing presiden ma jungi ba bikul thank you habi day ban ka jingwan jungi ha kasi ba panta bani kendu ya u DC jong ka Riboy menir ru ngilaya wan andre nakada ba DC udon program sigwe ki jaka pengilit kendu no ya additional DC habi day ngiyo panikan habi day berka benjing berkejing peslam juga permi ya ka result DSC tegum tang layo panikan baru additional DC menen tuong ba haju por bade sekretari jong ka DSC tolong ba ya kan ikamat ka bah bangini kenduk darat buat DC banyo ikan seni bah kumta ngimbang saya banyawan men mutakasi hadi mila kenduk baru DC bertolong banikan benda keli nagai ka daw ba ya ka result jong ka DSC kipen slam ban permi hadu mentakasi ru kepala permi tegum tang nagal yang jungi kum kino alam jong ka Ribo Youth Federation kantam naga Employment Cell ilawan min kendu bat ngila request bat ngila ongru iki bagi di bele no ngaban hukam kata kalong men permi no kham koloi ya ka result nomor kebuni kun semla kala komplain kala wan report syangi ba kala aslam pala kata ka hukum pala jaga result jong ka DSC hadin kum tangi mangse ngon kendu bang ngila berkeran bat ka bostulat kalong ba nakaliang dusi waong ba ngin sim kaya bade bagadi ka kambat kan kum gejingkeran jung disim nengi sutu ba wong bangin penmi no hagi di nyat sengi dia kata tadi gaji kendu begaji keran jungi ban nakaliang jungi boro kidkat podang ke por bamanta ngila banjur ba nakaliang kaseng ka banjur ba pidim penmi no kat bala hagi ni sini ban wan kamdi suban penslam ban subu sengi hadin stayo hadin arteo nakaliang jungi la banjur ba penmi no kat bala hagi ni tayo ban wan dia kai bang isnar kolong ba nagalang siu la padang la wonguru wong ba ile ya kata kumba kasengi ke kwa bat kumba kun semla warkam ki kwa ban pelatnya shan ya bade ka result DSC kabar ke bang yo ban ker DSC kade haga jing thungkam ru hagi gue department kata kolong nadu kam kontraktual kumju kam casual bakju gino kinja project bawan apo ke district ke jungi po ke Riboy district nagalang jungi kasengi la banjur UDC bag dalong ke bala udi ben ailat suara ya ki lokal ki jungi benar po Riboy bat ya kini ki pos ki bat ki bom kena Riboy jungi kim la bor ni kim non qualification ya kata ki la ban ailat ki banaba le nagalang si bostor kalong ba wala banjur wong ba nagalang jungi ro ka office nagalang administration ro ngilekan bala ban jit suara ki lokal igi ki pos ki bala hapo ke Riboy district ki bro kawai bala dia ki kontraktual ane dari ki casual dari kini kerja project ro apa kawan apa Riboy lari badang doni kena lokal juga bala una elat sua nagalang ju long banda elat bola pular lagi banda elat sua ya kena lokal tagi ni gintir hari kasi kalau kaki ke khobor bostrat banyo ikendu bodisi ba kaki ke bangi ai show kalau basiso kubesubun so sa kawai bre ka benta ka ba gisutnat abang yo benikendu ya udisi bedon borom jong ka Riboy te nagalang jong ka seng ilayo ru ban ai daga jingtho banbu hakabai dei kerpang ya Riboy de nomor belai Riboy de kumba julap kumba jusyam na kapor nakaliang jongi kum ka Riboy Federation ngi julap bat ngi jusyam ba bunsin kidon kini ki office kiba jupli bat kiba jutrekam ha kasngi kabre ka Riboy de te teng kapan bitaru teng kapan lengok ru yang iba belai kini ki department kerpang ki badai jong ka central government ki badon hapok ka jurisdiction jong ka Riboy anda habang ilai kenduk ya ki jupenmi ya kata ke jubab hak bagi ong ba ngim syam layo ya kono ka notification ban kang lari ban sange trikam kerpang namata ka Riboy de
dia nak kaliang jungi keseng mata kesengi ngilayo ban summit ya gani ke jingtho ban bu ke jingkerpat ya udisi beran buram bon sim kya halor kani kari boide nomor ba nang ni sakmat ngim kwa syu ban ui ba kita ki department ki boper kerpang ya ke central government department bapin subha ban pa ya kata ka notification ke belong official kenang ba pin buram lem ha baide bat kari boide dak ba pin khang ya ke office kum ke jing buram ya kesengi ke kerpang namata ke temri boy bi jongi blish bot Ini dia dari mana? Oke, yuk kontraksual. Casual. Bagi project.